Lepa Brena i parni valjak se zvezdite so koji opština Štip pregovara za nastap na ovogodinešnovo izdanije na Pastramalijadata. Neoficijalno veke se ostvareni kontakti so menadžerite i raspoloženije za gostovanje ima, no od opštinata se vozdržani za kakov i daje komentar sve do završuvanja to na pregovorite. Vo međuvreme na internet se pojavija plakati so reklami za gostovanje to na Brenavo Štip na 16. septembri, liferuvani verojatno od nejzinije od PR tim, što upatuvana pretpostavka deka pregovorite ke bidot uspešno završeni. Verojatno do sredinata nova nedela ke se ima konkretne informacije za to koga točno ke se održi Pastramalijadata i koji seki učestvuva naneja. Osven so Brena i so parni valjak, organizatorite na Pastramalijadata kontaktirali i so poveke makedonski i pejači od bivšite ju prostori, nosite razgovori se ušte se vo faza na dogovor. Štipskata Pastramalijada ke se održi po 11 pati istata veke prerasna vo jedan od turistički te brendovi na gradot. Osven muzički del istata opvake i degustacija na tradicionalna džinovska pastramajlija, trka na kelneri i brzo jadanje na pastramajliji. Vo prosek za 3 te večeri opštinata je posetuva at okolo 150.000 gosti.